Need for speed ziyachithi kabi madoda ngenda bazikamatshonisa lonyaka madoda sekhambapho nekimali kumatshonisa angazizobhadala kanjani ingoba sebenzi phela amina sekhambapho nekimali kumatshonisa angazizobhadala kanjani ingoba sebenzi phela amina ngizothatha ngapho sonjalo matshonisa angila mali yakhe phela amina angazizobhadala kanjani ingoba sebenzi phela amina uzongibulala umatshonisa angila mali yakhe phela amina angazizobhadala kanjani ingoba sebenzi phela amina yena madoda sibizwa yini Mr. Sibizeni umthatha uthare wathi yena manesti uthini uthatha ufana madoda yena madoda zwa yena Israel yoni kazi namtita azambe sebabona mani sekulethi lapha
Sefuna kungisika lo muntu madoda, sefuna ukungidazisa swala. Wecha ubona usolayo, izolo ngitshele ngathi ujabula njani, waboleka imali, wakolisa wena. Namhlanje ngiyayifuna, awumbiseli imali yami, uyeza njani mtshana ngizokuchithisa phela. Umashonisa semali layo ngizolo ngitsheli ngathi kujabula njana, waboleka imali, wakolisa wena. Namhlanje ngiyayifuna, awumbiseli imali yami, uyeza njani mtshana ngizokuchithisa phela. Squeeze phela Mr. Squeezeni. Lo nyaka udidikela intaba zokhahlamba amadodisi wakho. Ziyakhala madoda. Bathini abantu mazikhala zenza kanje?
Ayi Zwani lo nyaka sibizwa Mr Confusion interruption munhu kati mascopics simulation transliters the trigger pula mthatsi anti test umfana kamabuto kathaka madoda unodumehlezi kandaba madoda yini umshayi wentombi madoda sengibone endaweni Zwani sikhona lapha eTK studio madoda Zwani uthi umapolo kumabhesi madoda ziyakhala madoda ayi uyakhala umalume wami uncumba uthi hayi abantu bathi mephuvaleliwe lapha lejele 6 months hayi umalume uthi uzenzela i-community service laphana ethumathi madoda ishophu yayivuliwe isikhathi esincane athi uthini ubamncane wami madoda ayi